Sve je spremno za finale i snova Ligi šampiona. Giganti svetskog fudbala Juventus i Real Madrid odlučit će u Cardiffu ko će u sledećih godinu dana nositi titulu evropskog prvaka. Real je ukupno 11 puta bio šampion u 14 odigranih finala, od čega je 2 puta pobeđivao u poslednje 3 godine. Juventus ima 2 titule prvaka Evrope, ali i 6 neuspešnih finala. Kada je u pitanju teren, sve navodi na to da će ovo biti klasični okršaj dve različite škole. Real je sa 32 gola najefikasniji tim u sezoni, dok Juventus ima najbolju odbranu, pošto je do sada primio samo 3 gola. Kada se govori o kvalitetu, u pitanju su nijanse. Zato smo pomoć potražili od stručnjaka. Selektor Srbije Slavoljub Muslin rekao je za sportske da izuzetno ceni oba tima, očekuje dobru utakmicu, ali mu emocije više naginju ka Realu, čiji je trener Zinedine Zidane njegov nekadašnji učenik. Dve velike ekipe, dva velika kluba u finalu, kako i doliguje Ligi šampiona. Dva različita stila i igre, Real Madrid sa Zidanom na čelu, koji igra ofanzivni fudbal i dokazali su ove godine su najbolji bili u Španiji i da u drugoj godine već igraju u finalu. Prošle godine su osvojili. Nadam se da će ove godine isto osvojiti s obzirom da ih trenira moj bivši učenik. S druge strane, dobra ekipa Juventusa koji igra dobar fudbal, međutim malo defanzivnije i obećava da će to biti dobra utakmica. Muslin je Zidana trenirao u Bordeauxu pre više od 20 godina. Selektor Srbije je i ranije govorio da će Francuz postati veliki trener i sada mu je posebno drago što su se njegova predviđanja obistinila. Raduje me da izraste u velikog trenera, veliki je čovek i veliki igrač. Nije bila praksa da ti veliki igrači postaju veliki treneri, ali on je već u prvoj godini dokazao da je dobar trener. Osvojio je Ligu šampiona, na pragu je da osvoji i drugu Ligu šampiona ove godine, prvak je Španije ove godine, prema tome izrasta u dobrog trenera. Muslin se ne slaže sa narodnom mudrošću da je Real samo skup dobrih pojedinaca, istakavši da Juventus ima odlične pojedince, a na kraju je izrekao i konkretnu prognozu. Ja mislim da je Real napravio dobar kolektiv i da jedna ekipa u fudbalu, da je kolektivni sport u pitanju, da ne može jedan igrač da pobeđuje, prema tome ima tu dobrih individualaca, kao što imaju u Juventusu igrači koji mogu da naprave razliku. Juventus ima dobru odbranu, nisu primili ni jedan gol u jednom duelu sa Barcelonom koja daje svima maltene golove, prema tome, međutim imaju oni i adute u napadu, imaju dobre igrače u napadu i mislim da može da bude dobra utakmica. Biće teško kao i svako finale, mislim da će to biti recimo 2-1 za Real. Trener koji je Crvenoj zvezdi 2007. doneo poslednju duplu krunu, legenda kluba Boško Đurovski, nije krio svoje simpatije prema Realu, ali je nabrojao i koje prednosti ima španski klub u odnosu na Juventus. Volim Juventus, igra dobar disciplinovan fudbal, ne prima puno golova, međutim opet nekako bliže mi je Real mojim shvatanjima, kao i Barcelona normalno u Španiji, shvatanjima Crvene zvezde. Kao što sam rekao, prednosti Real Madrida je da čini mi se individualni kvalitet. Imaju veliko samopouzdanje kada je posled lopte u pitanju, veoma su opasni i u brzim i u kontranapadima, a isto tako i kada napadaju u visokoj zoni, imaju raznovrsne solucije da završe akciju, što centrašutom i napadom na visoke lopte od strane Bejla, Ronalda i Benzeme, što na povratne lopte kada su u pitanju Kroos i Modrić, da završe akciju, znači na povratne lopte udarcem na gol van 16 metara. Što se tiče Juventusa, prednost je što su veoma strpljivi, veoma disciplinovani u odbrani i mislim da će probati da prvo visokim presingom nateraju Real Madrida da izgubi samopouzdanje. Ako u tome uspeju u prvom poluvremenu, bit će u velikoj psihološkoj prednosti. Zatim njihova prednost je što su stvarno veoma disciplinovani i veoma odgovorni i imaju izvanrednog golmana Buffona na golu. Trener je procenio da će meč biti rešen u 90 minuta, a taktički je meč opisao kao sudar dva sistema, odnosno, kako kaže, sudar dva rizika. Ako Juventus bude igrao sa 5 odbranih igrača, odnosno 5-4-1 u fazi odbrane, njihov je rizik da će igrati više u niskoj zoni, a Real Madridu će biti veliki rizik ako ih Juventus pusti da igraju i budu se služili kontranapadima gde Higuain, Mandžukić, Dybala, Cuadrado ako bude igrao recimo ili u drugom periodu ako bude ušao, ubacivanje Dani Alveša po boku gde mogu ugroziti Real Madrid i mislim da je Real Madrid možda slabiji u toj tranziciji, odnosno kada igraju visoko gore probaju da probiju taj čvrsti beden Juventusa, bit će ranjivi pozadi.
Trener koji je uveo Zemun u Superligu Srbije, Milan Milanović, sa druge strane nije krio svoje simpatije prema Juventusu i njegovom sistemu igre. On je ocenio da su Madriđani po imenima jači, ali da to nije odlučujuće u ovom duelu. Juventus sa druge strane ima izvanredan takmičarski tim i mislim da je to, osim toga što ja navijam za Juventus, mislim da je to njihova prednost. To je jedna perfektna odbrana, znači uigrani su do perfekcije, tačno se znaju linije kretanja i onda imaju izvanredno kreativnog igrača kao što je Dybala i plus imaju odlične napadače koji mogu da realizuju sve što urade po sredini. Mislim da je Juventus vrlo dobar u odbrani i da vrlo dobro snime protivnika i sve njihove jake strane, tako mislim da oni mogu da neutrališu sve što Real može da napravi u napadu. Opet ponavljam, imaju strahoviti individualni potencijal Real, tako da njihov jedan igrač može da reši utakmicu kao što se ranije dešavalo, uglavnom Ronaldo sa nekim svojim potezom, nekim svojim golom i tako. A sa druge strane nadam se da će, jer je ipak i pohvala struci, da pobedi jedna ekipa koja ima timsku perfektnu igru. Zidane u svetu fudbala ne dobija toliko pohvala trenerski, već se uglavnom ističu njegovi ljudski kvaliteti, odnosno to što ume da motiviše ekipu i drži je na okupu. U Realu izgleda prolaze takvi treneri, takav je bio Del Bosque, prvo Del Bosque je bio vrhunski igrač, bio dugogodišnji kapitan Reala, isto kao i Zidane koji nosi igru Reala dugo godina, imaju autoritet, taj igrački pre svega, imaju verovatno i ljudski autoritet, imaju jednu smirenost koliko ja vidim i to je sasvim legitimno da on sa te strane može da motiviše igrača. Ja bih volio Juventus da pobedi, ja kažem vam, nerešeno je. Tu su znači jedna odlična ekipa i jedan veliki skup pojedinaca. Suprotstavili smo i dva novinarska mišljenja. Najveći Juventino u Srbiji, naš Boris Jovanović, taktički razložio utakmicu i objasnio šta je to što bi moglo da donese prevagu Juventusu. Mnogo toga će zavisiti od same Zidanove postavke, odnosno hoće li uspeti da istrpi pritisak i da ostavi Bale na klupi. Ono što smo videli od Reala ove sezone je da oni mnogo bolje deluju u 4-4-2 formaciji, odnosno sa jednim igračem više u veznom redu. Uz to, čini mi se da sa Baleom u defanzivi teško mogu da izvrše pritisak na vezni red Juventusa, pre svega na Pjanića, od koga najviše zavisi igra Italijana. Ja ne očekujem da će se Juventus braniti, nema ni razloga, napali su Barcelonu, verovatno će biti ofanzivniji od Reala i probati da iskoriste pre svega svoju prednost na bokovima. Allegri nema puno čime da iznenadi Zidana, on će pokušati sa formacijom koju je forsirao u drugom delu sezone, dakle od onog poraza u Firenci, sa Mandžukićem s polja, a takođe će verovatno gurnuti i Dani Alveša u vezni red. To bi možda moglo da donese prevagu Juventusu. Ni Zidane nije naivan, mnogi ga pocenjuju, ali ne zaboravite da je on učio od Lipija i od Ancelotija. Ako se vratimo na finale od prošle sezone, Real je dao Atletiku loptu i u tom meču upravo je, čini mi se, to odlučilo da na kraju stignu do titule. On je ocenio da Juventus trenutno deluje gladnije, ali je priznao da je teško procenjivati motivaciju kada je finale Lige šampiona u pitanju. Jedan drugi, opipljivi faktor bi međutim mogao da reši meč. Ali ono što bi moglo da odluči je svežina ekipa. Naime, Juventus je prošle godine procenio da ono ispadanje od Bayerna duguje i lošim partijama sa početka sezone, odnosno činjenici da je morao da se juri sa rivalima. Prošlog leta su to rešili time što su oslabili Napoli i Romu i da budemo realni, većinu utakmica u Serie A su odigrali sa pola snage. Sa druge strane, Real je imao teži zadatak, osim što se jurio sa Barcelonom, imao i neka teška gostovanja, pa čini mi se da s obzirom da Juventus ima više igrača u rotaciji, da svežije dočekuje ovo finale. Kažem, ni to ne mora da znači ništa, ali mogao bi da bude detalj koji odlučuje. Boris nije hteo da nazove Juventus favoritom, iako smatra da su bolje ekipe. Juventus ima čvršću fizionomiju igre, zna da igra ovakve utakmice, u dva meča bio bi još veći favorit. Ovako sve je moguće, na ruku Reala ide činjenica da oni bolje igraju finala, da su tim koji je dobio dva finala Lige šampiona u poslednje 3 godine,
ali što se tiče kvaliteta tima, možda se većina neće složiti, ali ja mislim da su i Barcelona i pogotovo Bayern bolji timovi od Reala i da će Juventus u tom smislu imati lakši posao sa Real Madridom. Urednik sportske redakcije portala Mondo, Nikola Janković, navijaće protiv Juventusa, a ključ trijumfa vidi u psihologiji, odnosno pristupu kroz dva faktora. Ja nisam neki preveliki navijač Real Madrida, nego kao zakleti interista iskreno ću navijeti da Juventus ponovo ne bude prvak Evrope. Zašto ponovo? Znate koliko imaju poraza u finalima i kakav im je skor, da imaju najlošiji skor i ne znam koliko gotovo je to veliki klub, očigledno da neke stvari nisu slučajne i da se možda previše u Torinu to očekuje, da se oko svakog velikog finala stvori toliko velika presija da igrači to posle ne mogu da iznesu. U tom smislu mislim da Real, kako kroz istoriju, tako i ovaj tim nema tu vrstu pritiska i mislim da će to da se osjeti na terenu kao što se osjetilo pre 2 godine u Berlinu kada je Barcelona mimo očekivanja dobila utakmicu, ja bih rekao, lakše nego što je možda trebalo u tom trenutku. Drugi razlog je što se, kako je rekao, ne mali broj puta kroz istoriju potvrdilo da igrači koji su na kraju karijere i dođu na prag velikog uspeha ne uspeju u tome. Zašto? Ne mogu da kažem, nisam bio u takvoj situaciji, ali videli smo i Zidana u finalu Svetskog prvenstva 2006. Pirla, što je bila utakmica njegove karijere 2015. u Berlinu, kada isto nije blistao. Juventus ima previše takvih igrača koji su nenormalno kvalitetni. Čini mi se da je upravo to što je ovo možda posljednja šansa ove generacije fudbalera Juventusa sa Buffonom, Chiellinijem i još nekoliko iskusnih igrača, da bi to možda moglo da bude u stvari nešto što će ih više kočiti nego pokretati napred. Sa druge strane imaće Cristiano Ronaldo, čovjeka koji je pola stvari koje je uradio u karijeri, uradio na želju, na volju, na jednu neviđenu strast prema fudbalu. Realno danas ne bi bio ovdje da on nije toliko gladan trofeja, on očigledno teško podnosi što je Barcelona u njegovo vreme trofejnija, uspešnija, što je Messi po mnogo čemu ispred njega i ta njegova glad ne dozvoljava nikome ko nosi dres Real Madrida u njegovoj eri da se opusti i da kaže pa dobro, nije strašno ni izgubiti ovo finale, on to sigurno neće dozvoliti. To su stvari zbog kojih bi ja rekao da Real ipak ima prednost. Večeras ćemo saznati ko je kakav prognozer.